Šalim se. Bok skvadro, bok igrači, bok navijači i ostali mači, ja sam vaš Zurka i mater. Da bi postali navijači ili, kako smo rekli, osoba obučena u boje nacionalnog tima, vatrenog srca, jakog glasa, brzih nogu s viškom testosterona i pripadajućim bukostvarajućim i glavorazvaljujućim rekvizitama, morate još puno toga naučiti. Navijanje je umjetnost. Ne zato kaj neki od nas furaju umjetne zube, nego jednostavno zato kaj je to tak. Na dan utakmice potrebno se dobro zagrijati. Ne morate se samo ujutro ustati i zaderat moja domo! Pa riknut će vam glas. Zato na dan utakmice, lagano ujutro, da niko od ukućana ne vidi, da ne bi mislili da ste trebica, jedna žličica meda i lagano krenite sa zagrijavanjem. Ha, gagegiga. Kaj imate od toga da vam glas rikne u 11 ujutro, ak je tekma u 8 na večer, ne? Osim toga moramo biti u tonalitetu, buraz. La, 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 la. Škvadra misli nacugan se ko svinja, odem na stadion, izderem se i sad sam ja navijač. Kak da ne? Zato one ke poslije tekme hodaju ovak i ovak govore, nemojte ni brojati pod navijače. Prvo, em se nisu kvalitetno napili, nisu se ni zagrijali i još su vam falšali u uho pa ste imali problema i sa himnom. Kad smo već kod himne, bitno je da ne čekate muziku da pjevate uz nju, zato ke vi tekst znate, ne? A ne da kao čekate muziku da vas ona podsjeti na tekst. To bi izgledalo otprilike ovako. Lijepa naša domovino, o junačka, zemljo mila. Bitno je da svih 5 prstiju, ukoliko imate svih 5 prstiju, položite na lijevu sisu, glavu gore i stav mirno. Kod pjevanja tuđe himne, to izgleda otprilike ovako. Polako maknete ruku sa sise, opustite se i... pa nemojte sjest, niste seljaci, poštujete i tuđu himnu. Ali zato laganim pokretom usta i propuštanjem zraka stvarate jednolični zvuk u znak negodovanja kad puštaju i njihovu himnu. Dakle, što glasnije po mogućnosti. Svi oni koji ne znaju fučkat ne spadaju u navijače prve kategorije, ali itekako mogu biti od koristi vičući buuuu. Po završetku himne jedan spontani uz povik jeee, jer to je ipak samo sport. No, vratimo se na zagrijavanje. Uz glas potrebno se razgibati u potpunosti. Dakle, na dan utakmice barem jedno 20 čučnjeva da u slučaju urušavanja tribine vi doskočite na noge lagane. Zatim, tu je još i vježba izbjegavanja. Ukoliko se nađete u bliskim susretima i prema vama počnu letiti predmeti, izbjeći ćete ih ovim pokretima i naravno neće vam biti ništa. Dalje, tu su ručni zglobovi koje je potrebno zagrijati, naravno zbog šala i to na oba dvije ruke. Zatim rameni zglobovi zbog razvijanja šala, te kukovi zbog nagibanja prilikom razvijanja šala. Ale! Svi vi koji ste vježbali uz Renatu i Stefani primijetit ćete razliku jer ovo je prava muška spika. Evo, danas smo svladali himnu koju, ak ne znate, nemojte ni slučajno učiti na pamet jer je veliki broj nogometaša i onak ne zna, ali pridržavajte se osnovnih pravila. O zagrijavanju bi mogli pričati do sutra, ali sutra idemo dalje s nastavom, a nastavu nemojte ni slučajno preskakati da ne bi bilo joj, sve me boli, ostal sam bez zubi ili puko mi je glas. Lepi pozdrav od Zurke do sutra, a sutra je novi dan, sa Zurkom nisam sam, učimo svemu, divim se njemu i navijat sada znam. Doviđenja!